Presentasinya Pak Iskandar yang minggu lalu di KNGI kawasan Provinsi Jawa Barat, janten salah sawis provinsi, adu bengar ku sagala rupi potensi alamda. Tejanten keanehan dalika Provinsi Jawa Barat denget ieu janten tujuan destinasi wisata. Ditambi, pinggedep November 2018, pemerintah Provinsi Jawa Barat Basian Rojongan pikeun lumangsungna kegiatan sosialisasi peraturan Gubernur Atanapi Pergub Jawa Barat nomor 72 tahun 2018 perkawis pengembangan kawasan geopark di daerah Provinsi Jawa Barat. Adu dipercantan Badan Geologi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Atanapi ESDM kalawan Pusat Riset dan Kebencanaan Geologi Universitas Pajajaran salaku upaya pikeun ngembangkeun perekonomian anu berkelanjutan ngalangkungan sektor wisata. Kukituna, nubutkeun Kepala Badan Geologi di Kementerian ESDM, idealna pengembangan kawasan geopark, salian ti kedah jelas konsep pengembanganna, kedah jelas oge objekna, serta tiasa jantan trigger ekonomi lokal. Sehingga perekonomian masyarakat tak keangkat. Yang mesti diperhatikan adalah aspek konservasinya. Jadi objek yang menjadi destinasi itu pengelolaannya harus baik, ya, terawat, terukur, ya, sehingga nanti kedepannya itu berkelanjutan, gitu, ya, semuanya. Samantawis Kepala Pusat Riset dan Kebencanaan Geologi Unpad detelakeun, hampir di sadaya kawasan geopark di Indonesia kagungan potensi bencana geologi sandaos tipena benten-benten. Sapertos ayeuna potensi tanah longsor, lini, banjir, dugi ka potensi bencana tsunami. Dumasar ayeuna potensi kasebat, dina raraga ngembangkeun geopark di Jawa Barat, tidangtu kedah diprioritaskeun ayeuna sosialisasi atanapi edukasi perkawis pengelolaan mitigasi bencana. Salah sawiosna gaya edukasi masyarakat di kawasan geopark pikeun ngawangun rorompok anu tahan gempa upami aya di kawasan rawan gempa. Serta tengadegeun wangunan di kawasan rawan longsor atanapi rawan banjir kalawan tsunami. sudah berdiri ada ya, kadang-kadang ada yang rumahnya memang sudah ada dipakai untuk homestay gitu kan. Mungkin kita lebih memberikan edukasinya, kan mereka mungkin tidak mungkin merubah rumahnya, tapi kita memberi edukasi bagaimana caranya kalau ada kebencanaan, bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana cara mereka terhindar dari tertimpa rumah, bangunan dan sebagainya. Mungkin edukasinya lebih ke situ. Pengembangan kawasan geopark dipercanten janten cara pikeun ningkatkeun ekonomi masyarakat. Kumargi rorompok anu dikaguan ku masyarakat dipungsikeun salaku homestay pikeun wisatawan. Naing kumargi kawasan geopark di Jawa Barat kagungan potensi bencana, tidangtu kedah aya edukasi mitigasi bencana sangkan masyarakat paham tur ngertos perkawis kabencanaan. Di Kota Bandung, Alvin Iskandar ngawartakeun.